फुटबल बादायलायनायनि फाइनाल बादायलायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आरो बे हाबाफारिखौ दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सुरत नार्जारी सार, बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय जोंनि बयजोंबो सिबिजानाय आथिखालाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि एमपि रोंगोरा नार्जारी बिथां, बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय इएम रन्जित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे धनन्जय बसुमतारी बिथां, सिडली समष्टिनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारि आरो बेवहाय बाहागो लानो हानाय एमसिएलए माधव सेत्री बिथां, दिनैनि बे हाबाफारिनि स्पेशियेल गेस्ट, बयजोंबो अनजानाय बर' हारिनि जों बयबो जायफोरनि मुंखौ मख'योबा गोग्गानाय मोनो, बिथांमोननि गेजेराव जोंनि सिगां सिरिनि सासे फुटबलार इन्टारनेशनेल लेभेलनि दुर्गा बर' बिथां, मनबीर बसुमतारी आरो अपर्णा नार्जारी बिथांमोन। আজিৰ এই সভাত উপস্থিত আমাৰ ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া, বড়ো সাহিত্য সভাৰ নেতৃবৃন্দ, আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আক্ৰাসুৰ বিটিআৰ ৰিজনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডাঙৰীয়া, আকসুৰ নেতৃবৃন্দ, ইয়াত উপস্থিত এবিএমছুৰ নেতৃবৃন্দ আৰু বিটিআৰ গোৰ্খা সমাজৰ নেতৃবৃন্দৰ লগতে বিশেষভাৱে আজিৰ এই সভাত উপস্থিত চিৰাং জিলা আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা বহুতখিনি আমাৰ শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীৱী মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। बेवहाय गोबां सानसुमै माखासे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो नुनो मोनदों। दा बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बाहागो लाफैनाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो सिबिनायखौ बावहरदों। बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गिदिरथार थांखिजों खुंफुंदों आरो बेवहायनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिबो लादोंमोन। दा बड'फानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ आङो बावहरदों आरो मोननैबो हान्जानि जोंहा प्लेयारफोर उदालगुरि आरो चिरांनि मोननैबो हान्जानिसिम आङो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। बेजों लोगोसे जायफ्रा दिनैनि बे बादायलायनायखौ सामलायनो फैदों सामलायगिरि बिथांमोननिसिमबो रेफारि जाजमेन्ट गासैनोबो आङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। बिखेखभावे जोंहा जिखिनि गोनां गोनां खोथा जोंनि एमपि बिथां आरो मन्त्रि बिथाङा बुंलांबाय, आफादगिरि बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गिदिरथार मिशन, मोनसे गोजोर सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे मिशननि बागै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होबाय। जोङो बे समाव दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे ट्रेन्सफर्मेशन, मोनसे सोलायनायखौ बयबो हास्थायदों आरो बे सोलायनाया जानांगौ जौगानायनि थाखाय, बे सोलायनाया जानांगौ गावखौ आरोबाव गोख्रोङै गायसननो थाखाय, बे सोलायनाया जानांगौ मुलुगनां थाखोआव जोंनि हारिखौ जौगाहोनो थाखाय। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि भिजन आरो मिशना जाफुंसार महर मोनथों, बिनि थाखाय आङो अबंलावरनि खाथियाव आरज गाबदों आरो बे जोबोद मोजां मोनसे मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां आन्डार 13 जि फुटबल टुर्नामेन्ट बिथांमोना लादों, बिनि थाखाय आङो बिथांमोननो साबायखर बावदों। मानोना जों मिथिगौ जे सासे लाइमोना देरनानै
सासे गोख्रों नोगोरारि जायो आरो बे लाइमोनखौनो मोजाङै फरायहोनो हायोब्ला बियो सासे सोलोंथाइगिरि जायो, दैदेनगिरि जायो, अफिसार जायो आरो बायदिसिना खामानि मावनो हानाय सासे सुबुं धोन जायो। बे लाइमोनखौनो मोजाङै गेलेहोनो हायोब्ला बियो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनानै गावनि केरियार दानायजों लोगोसे गावनि माहारिनि मुंखौबो मुलुगनां थाखोआव लानानै थांनो हायो। बे लाइमोनखौनो मोजाङै हारिमु बिथिङाव जौगाहोनो हायोब्ला बेयो हारिमु बिथिङाव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनायाव फेहेरनायाव गोख्रोङै हाबा मावनो हायो। बे लाइमोनखौनो जोङो सासे इन्जिनियार बायदियै, सासे आईएएस अफिसार बायदियै, सासे डाक्टार बायदियै, सासे इन्जिनियार बायदियै जोङो बिथांमोनखौ गायसननो हायो। नाथाय बिनि थाखाय हारियाव नांगौ मोजां थासारि, हारियाव नांगौ बयबो जोंनि जेसेबां हारिनि सोद्रोमा दङ बयनिबो मोनसे ओंथि गोनां मोनसे साननाय, मिनिंफुल माखासे सिन्ताधारानि गेजेरजोंसो जोङो आवगायलांनो हायो। थांनाय समाव हारि थांनाय थैनायखौ लानानै गोबाव सम सोमावसारनाय जालांबाय। दा बेवहाय जोंहा रोजा रोजा मुंख्लं जालांबाय। नाथाय नैबे समाव जोङो दिनै बिएससि, बिटिसि आरो बिटिआर मोननायनि उनाव जोंहा दिनै मोनसे थासारि फैदों। जि एसे मोनदों बेजोंनो गिबियावनो जोंनि जि थामोनथा बेखौ जोङो रैखाथि होनांगौ आरो जोंनि हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय मोनसे जोङो मिशन आरो भिजन बेखौ जोङो बानायनांगौ। जायखौनोखि जोंहा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ मोनसे मास्टार रेस दानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै हाबा मावबाय थादों। जौ जुवाया दिनै हारियाव माखासे लेभेलाव लागै जोबफैबाय। जोंनि ओनसोलफ्राव सिगां जायफोर जुवा गेलेनाय नुयोमोन बियो लासै लासैनो जोबबाय। जोंनि ओनसोलाव एना एनिया जोबबाय। बिदा फंबायनि गेजेराव गाज्रि सानलायनाया लासै लासैनो जोबबाय। नाथाय दाबो बेखौ जोङो 100% जोबबाय होनना बुंनो हाया। मानोना एखमबा साफा सानै सुबुङा दिनैसिमबो बायदिसिना नाङै बाङै खोथाफोरखौनो लानानै हारियाव माखासे गाज्रि सानलायनाय लाबोनो नागिरो। दा नंखायनो जेब्लायसिम बेबायदि थासारिया 100% सोलायनाय फैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम गोख्रोङै गसंनानै हारियाव खामानि मावलांबाय थानांगोन। दा बेनिखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावदों। আজিৰ সভাত আমাৰ বহুত ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ, এই অঞ্চলৰ মোৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, বুদ্ধিজীৱীসকল উপস্থিত আছে। বিটিআৰ অঞ্চলত দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰামৰ পিছত শান্তি আহিছে। এই শান্তি বড়ো, ৰাজবংশী, বঙালী, গোৰ্খা, আদিবাসী সকলৰ কাৰণে আহিছে। 2020 চনত বড়ো চুক্তি পুনৰ বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত এই কেইদিনমান আগতে আমাৰ আদিবাসীসকলৰ যিবিলাক সশস্ত্ৰ সংগঠন আছিলে তেখেতসকলৰ লগতো চুক্তি হ'ল। আজি বিটিআৰ অঞ্চলত 100% অস্ত্ৰমুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱা 3-4টা দশকত বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে আৰ্মি পুলিচৰ অপাৰেশ্যন, ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সংঘৰ্ষ আৰু ইয়াৰ মাজতে কোনোবা ৰাজনীতি নেতাসকলে বড়ো অনাবড়ো বিভেদ সৃষ্টি কৰি আমাৰ অঞ্চলটো বহুত এটা অস্থিৰতা ইয়াত আনিছিলে। কিন্তু লাহে লাহেকৈ ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ সকলো নেতৃত্বৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাত বড়োলেণ্ড অঞ্চলত শান্তি আহিছে। এতিয়া এই শান্তিটো আমাৰ উন্নতিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই শান্তিটো এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই শান্তিটো যোৱা 75 বছৰ স্বাধীনতাৰ পিছত যি কামবিলাক হোৱা নাই এই কামবিলাক কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আজি বিশ্বত বিভিন্ন যুদ্ধ, বিভিন্ন সংঘাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু বিটিআৰ অঞ্চলত যেহেতু দশকৰ পৰা দশক ধৰি আমি বিভিন্ন নিজৰ আপোনজনক হেৰালো, বিভিন্ন আমাৰ সম্পত্তি নষ্ট হ'ল, অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা পৰিৱেশ নাহে ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে আজি আগুৱাই আহি কাম কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত বহুত সমস্যা আছে কিন্তু ইয়াৰ সমাধানৰ পথ আছে। এই সমস্যাবিলাক আজি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ সমাধান হোৱা নাছিলে। এই সমস্যাবিলাক আমি লাহে লাহে সমাধান কৰিম। সেইকাৰণে মই চিচি বিটিআৰত যিসকল সংগঠন আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিজৰ নিজৰ উদ্দেশ্য আগত লৈ একেলগে কাম কৰি আছে। মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, নেক্সট সেশন ফুটবল আণ্ডাৰ-13 আৰম্ভ হ'ব। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰবোৰে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ ল'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীত বহুত প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আছে। এথলেটিক্সতে হওক, ফুটবলতে হওক, যি খেলাই নকৰে কিয়, যি গেমে নহয় কিয়
ইয়াত সকলো প্ৰতিভা থকা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে কিন্তু আমি যেনেকৈ লাগে তেনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা নাই সেইকাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰে যদিও আমাৰ বহুত ধন নাই এই বছৰ আমি দুটা একাডেমি বনাবলৈ গৈ আছো এটা একাডেমি আৰম্ভ হ'ব কোকৰাঝাৰত আৰু এটা একাডেমি আৰম্ভ হ'ব মছলপুৰতো ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু কোকৰাঝাৰতো ল'ৰাৰ কাৰণে দুটা একাডেমি আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু তাত আমাৰ যুৱ যুৱতীসকলে থাকি পেলাই ট্ৰেনিং ল'ব পাৰিব শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব যোৱা দুটা বছৰত আমি ডুৰান্ড কাপ ফুটবল পাতিলো এই বছৰ যোৱা বছৰ সন্তোষ ট্ৰফিৰ এটা গ্ৰুপ মেচ পাতিলো এই বছৰৰ সন্তোষ ট্ৰফিৰ গ্ৰুপ ডিৰ মেচ আমাৰ ইয়াত হৈ আছে ISPL আমি পাতিছিলো ইন্টাৰনেশ্যনেল খো পাতিছিলো আৰু এতিয়া আমাৰ ISPL সেকেন্ড যেটো এইটো হ'বলৈ আমাৰ তাত গৈ আছে আমি কোকৰাঝাৰত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰিছো উদালগুৰি ডাঙৰ এটা একাডেমি হ'বলৈ গৈ আছে এই কাৰণে যেহেতু এই বিষয়ত আমি আমাৰ পটেনশিয়াল আছে হিটো আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছো আমাৰ বহুতখিনি ফুটবল ক্লাব আছে কিন্তু ফুটবল ক্লাব বিলাকৰ টকা পইচাৰ অভাৱ এই বছৰত এই কাৰণে আমি যেটো আমাৰ সাব ডিভিজনত ডিস্ট্ৰিক্ট ধৰা হয় প্ৰত্যেকটো ডিস্ট্ৰিক্টত যেটো সুপাৰ লীগ হৈছে এই সুপাৰ লীগত যি ক্লাবে জয় হৈছে 10টা ক্লাবত আমি 5 লাখ টকা দিয়াৰ কাৰণে এইবাৰ ঠিক কৰিছো আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ইভেন্টত অংশগ্ৰহণ কৰা নেশনাল ইন্টাৰনেশনাল সব প্লেয়াৰ বিলাকক আমি এই বছৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিটিআৰ স্পৰ্টছ এক্সেলেন্স এৱাৰ্ড আমি দিবলৈ গৈ আছো 100 জনক বাছনি কৰি এজনক আমি 1 লাখ টকা দিয়াৰ কাৰণে ঠিক কৰিছো যাতে তেখেতসকলে অনাগত দিনত আৰু উৎসাহ লৈ খেলিব পাৰে আমাৰ এটা স্পৰ্টছ পলিচি ড্ৰাফট হৈ আছে অতি শীঘ্ৰে এই স্পৰ্টছ পলিচিটো আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম মই দীঘলীয়া কথা ক'ব বিচৰা নাই आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोराव आरो देग्लाय बोसोराव गाजा गोमजायै बे आन्डार 13 खौ खुंफुंदों आरो देग्लायबो खुंदों जोंनि जि स्पर्ट्स एक्सेलेन्ट एवार्ड आमार जि स्पर्ट्स एक्सेलेन्ट एवार्ड ইয়াত এই आन्डार 13 र जि मेन अफ द मैच হবো আৰু যি হাই স্কোৰাৰ হবো যিয়ে হবো এই দুইজনক আমি স্পৰ্টছ এক্সেলেন্ট এৱাৰ্ডত তেখেতসকলৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম যাই সানैया मैन अफ द मैच आरो हाइएस्ट स्कोरार जागोन बे सानै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो देग्लाय बोसोरनि स्पर्ट्स एक्सेलेन्ट एवार्डआव बिथांमोननि मुंखौबो लानाय जागोन आरो गोलाव बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो साबायखर बावनानै दिनैनि बे फाइनाल मेचआ जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुङो बेखौनो अबंलावनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय।